obutichiriza n'ubu buri hagati ya Charugaju Secondary School na Kayonza Primary School ahi abarkwebembera secondary bari kugira ngo bakatanga primary umwanya ugu kandi abarkwebembera primary bono bagira ngo ebyombe ko byayombekirweho nebyabo nahabwe ico na n'umwanya no gwabo George ko rwanje ngo kubanza 2011 okwikumi nasitaba nabo abazire bangamba so kubangambire na janteno nseme kureba okutwatire kansembera za enshongeji eresero butichiriza na hagati y'abazire na n'abashomesa okurwo mu mashomero gombi enshongeji tujiganireho na mukuru w'ibyo bwegese ahabwa district y'Isinziro iteka rya yibuna mukazi na biro government ya biro chairman wa LC3 na etamina ya kanso yafuta saha gomborra arashira kumfaminga ngo mugombora yanje ishobere nyitiriza nguruze no mwanya buri kukumara kandi no plan yiti yegomborra barahamya ahereza ko kwisi abuturu kwata muri secondary hiti itobe abazira abatareba sapsengahi stand secondary yitu mutureke abantu mwe turenda secondary primary zero twetorire necho usasi hono mukazi korutana nawe ninga warwana n'umwana wawe hona no mutema ho maraka naramabere ona shikumujiro utayikirizana hono yotse binto yotse amagara gihanga hashikwa bo kuba wagumye ba primary ka kubagari amazima byavyokize bono bano bakunda no tara agent wa stano no ndafeza hwensi abebembezi ba Isinjiro district bashira hamwe nyugo okureba enshonga eriyo netegana samashomera agagombi director kurabe mateka no matendero kugari eventually bija kugera zombi kandi byona nugumaho hati ono ferwa ki primary yaberwe eyine bizimbe tukongeraho n'ibindi twayenda na secondary kagire bindi nchakari muka planning ne tukukira umuntu ferwa cyaba cyarka buri matwatahe primary kumo secondary kumo kwicyo amakuru aga gasha kwa Ruth no wamanya